The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka luhlelo mbukeli lowatiko kokuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini lokubingelelako nguye umlangeni nokwazi Phumelele wakwaDlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela sicephu sekucala sekwethulwa kwe-Service Center enkundleni yasesiphofaneni iLubombo Sub-Regional Office lokuyi-Service Center mbukeli leyethulwa ngokusemthethweni nguye Ndvunankhulu welive umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini. Ngakulokunye Ndvunankhulu welive umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini wetfula emakhumbi lamabili ema-Quantum kuyo inhlangano lunyawo lwebantfwana investment leya emakhumbi mbukeli labita imali lebalelwa ku 1.3 million emalangeni lokuyimali leyaphuma kuso sikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Mbukeli Ndvunankhulu welive abengahambi yedvwana kulo lolu hambo abehamba kanye nalo liphini la Ndvunankhulu Imphunga Thulisile Dladla, indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini, lilunga lephalamende layo inkhundla yasesiphofaneni nomalungelo Simelane, bobabe boshifu kanye nalo libandla le-Portfolio Committee. Mbukeli asingene elihlelweni sibone ukuthi umsebenzi wahamba kanjani. Kunjalo nje la ubambe ingqondo besiya kwesini ku-revenue department lo and besikusho another area lekhona la ukuthi esipuleta bayani ukuthi sikonza la kwenteka ini. Lokuvulwa kwalamahhovisi aselubonjeni esiphofaneni iLubombo Sub-Regional Office kunguleminye yemitamo yahulumende wembube wekuthi kulethwe lusito lwakhe hulumende madutane nesive kude kuthi singahambi sigaba lesidze nasifuna lusito lwakhe noma ngelwani ngesivinini lesikhulu. Ndvunankhulu wathi nakefika wavakashela lesakhiwo lapho kutinde khona ematiko ahulumende labalelwa kulasihlanu lafaka ekhatsi iHome Affairs, laka Social Welfare lelingaphansi kwelihovisi leliphini la Ndvunankhulu, laka Public Works and Transport kanye nelase Finance. Kanzi lowacala watshengisa umhlonishwa Ndvunankhulu kwaba ngumnumzane Cornelius Dlamini losehlangothini lwaka Decentralization etiko letinkhundla. Lobekaphethe luhlelo lwalombuthano bekungumabhalane lomkhulu etiko letinkhundla kuphathwa nekuthuthukisa kwato. Umhlonishwa Ndvunankhulu avakashele i-sub-region yasesiphofaneni aphinze atobuka ne-service center aphinze atobuka nemsebenzi waka-RDF sikhwama sekuthuthukisa tifundza lapho khona eMaswati asitakala khona. Lowemukela Ndvunankhulu nelibandla lebekahambisana nalo egameni lesifundza saselibonjeni kwaba ngumnumzane Themba Msibi longumphathi sifundza saselibonjeni. Abeka yona inkulumo yakhe, Msibi wadrumisa hulumende wembube ngekuthi asonzete lusito lwakhe madvutane naso sive, lathi wandlondlo sekutositakala kakhulu takhamiti tetinkhundla letisihlanu kulo Lubombo Sub-Region Office letifaka ekhatsi yona yasesiphofaneni, Sithobela, Gilgal, Lubuli kanye neyasenkilongo lombala. Wena yokunene siyabonga ukuthi ugcina ufikile la esifundzeni ufikile futhi esiphofaneni vele besikulangatelela wena yokunene besicabanga ukuthi utawufika ube nesikhathi lesidze ulapha esiphofaneni uke ubone buhle belibombo ubone ukuthuthuka kwelibombo ubone ukuthi ungahlanganisani Nkosi uze ufike liphupho lonalo lifike ekugcineni ngalentuthuko leseyikhona elibonjeni. Kufika kwakho la Prime Minister welive awusafikeli litiko lelithithe sowufikele lesive sifuna kuva wena nahulumende ukuthi nibhekephi. Siyabonga ke Nkosi ukuthi sibe khona la thina siyakwemukela siyajabula lokuthibe khona futhi lesibili
Lubombo indzawo yokuvakashelwa Prime Minister. Angisho ukuthi letinye indzawo ungativakashela kepha nje mhla wathi nika isikhathi sekuvakasha ubuke Lubombo. So ungafika ubone lokuthi sekuhanjiwe ngentuthuko elibojeni. Sina over 15 ima ministries lapha esifundzeni. Kodwa kude iinstrument le wenta ukuthi kube ne coordination ukuthi aphathe kanjani nangabasala sifundzeni. So lo bayachubeka bagibela osho nembabane. Bagibele bobika embabane noma ayilivini uyawubika embabane. Uma litiko lakho noma ke ungihulumende ningakulungisa lokho ndunankulu letifundza tingasebenza kahle. Umnumzane Themba Msibi longumphathi sifundza saselubonjeni uthi bona basifunza kuyabathokozisa kuthi banematiko ahulumende labalelwa e15. Uthi unxusa hulumende wembube kuthi kube nendlela lekahle wekuwahlelela indlela lokumele asebende ngayo. Uthi indzaba yekuthuthuka kwesiphofaneni vele sekuyabaphocelela kuthi isale iba kugazethi yekuba lidolobha. Besicela ndunankulu lesakhiwo lesihle nasi lesisibonako lesakhiwo sihle siyabonga kakhulu kushifu wethu Gametse ukuthi le investor nayifika la bayivulele tandla kanye nesive ukuthi yakhe la siyakubonga lokho kakhulu into lenhle le kepha ke siyakhinyabeteka vele kancane ngoba naso ubuka nje le investment lesentiwe la esiphofaneni kude lokwentiwe mayelana nabo sewer line le waste le liquid uyatibuta ukuthi itawuhamba ifikephi ekugcineni itawungcosa nalusuthu kanti lolusuthu phela lunathwa abantu labakithi liphindze linathe nabantu bangaphandle. Siyacela lokuthi asibe khona le structure lesitawuba khona kungamela Siphofane nekudirector Siphofane ukuthi asiphile njani. Angisho ukuthi asibe lidolobha nangabe basesiphofaneni bangalifuni idolobha. Kodwa ke asibe ngiloku labakushoko kodwa sibe nawo lama services. Kuthi kutawentiwa njani uma kufika kuloku kutawentiwa njani nakufika kuloku kube nebhodi nje letawusebenza lokho. Lokuhle kuthi leli tiko letinkhundla kuphathwa nekuthuthukiswa kwato alikatibeki nani phansi ngendzaba yekufundzisa sive imisebenti yekutithuthukisa leyahlukahlukene lena etinkhundleni lokufaka ekhatsi nayo lenkhundla yasesiphofaneni. Make Fortunate Gininza ulakunene wachazela umhlonishwa Ndvunankhulu ukuthi kulolo luhlangothi lwaka Resource Center lusebenta siphi njengoba lifundzisa sona sive tinyanga kusukela kuletintsatfu kuya kuletiyimfica siceceshwa njengoba kuyavelwa ukuthi letifundvo taso tithatha cishe bafundzi lababalelwa e15 kuya e20 ngeminyaka ngaphambi kwekuthi baphothulwe. La elubonjeni sinetikolo letimbili lekusiphofane kanye nesithobela lalapho siniketa khona emakhono ekutiphilisa. Kusho ukuthi ke ema skills leswa providerako kuba i-sewing, kube i-business management, kube i-gardening, kuphindze kube i-appropriate technology. Lama skills ke emhlonishwa Ndvunankhulu siwa provider ngetindlela letimbili. Sinalo luhlelo lwaka in-house lelapho ema trainings ethu khona athatha tinyanga letiyimfica bangena ekseni from Monday to Friday kuze kuphelelo 9 months bese baya graduate abathola certificate. Ngekubuka ke litiko letinkhundla ukuthi kukhona labanye labangakhoni kufinyelela kuletikolo tethu. Kwase kuba nehlelo lwaka outreach lalapho khona ema officers ethu ayaphuma ayoniketa lamakhono laniketwa letikolweni etindzaweni tabo lalapho bakhona. Kusho ukuthi ka outreach kuye
kukhetha kokuthi bakhetha maphi ema-skills kulawa leswa provider etikolweni. Khona ke kusho ukuthi kuye kube kukhetha kokuthi bakhethe lama-skills labatawukhona kuwacedza kuletinyanga letintsatfu. Phindze ka-appropriate technology nalo sesalwemba lwaba luhlelo lwaka-outreach lalapho khona bafunza emakhono lehlukene lafaka ekhathi kwenta titini kwenta bofenisi ema-concrete poles nako konke lokho lokwehlukehlukene kuye kube ngabo lokuthi bakhetha kwenta ini. Kuletikolo ke emhlonishwa ndunankulu i-capacity sithatha 15 to 20 cishe ngeliklasi ngeminyaka. Labakhona njenyalo kuletikolo letimbili ngidawucela kugcizelela ngalo libombo ngaloko ukuthi siselibonjeni. Kusho ukuthi labakhona njenyalo eklasini cishe bangi-28 of which they are 10 from Stobela babe ngi-18 labasesiphofaneni. Siphinzeke emhlonishwa ndunankulu eminyakeni lophelile senda i-pilot yaka catering and inner deco. Kusho ukuthi ke asaphothulile emagroup lamabili. Lokuhle ke emhlonishwa ndunankulu kubonakele kokuthi ngekweselakala kwemsebenzi i-high employment rate lekhona eVeni. Kubonakele kokuthi labantwana bemaswati balijabulela kakhulu loluhlelo lwaka catering and inner deco. Laba nje lesebaphothulile siyajabula mhlonishwa ndunankulu kusho kokuthi labanye bakhona sebayiqalile ibhizinisi yabo esiphofaneni. Umphathi wenkampani yahulumende lebuke tekulima iWade, umnumzane Samson Sithole, ubongela bonke balimi basesiphofaneni ngekuthi hulumende abahlabe ngesigozwana kude kuthi bandlondlobale ekulimeni ikakhulu umoba naletinye tilimo. Sithole uveta kuthi balimi basesiphofaneni bahlomula esikhwameni semali sekubolekisa lengu-170 million emalangeni ka-eWade. Uthi lokunye lokwafaka sandla lesibonakalako ekundlondlobaleni kwabo kwaba yimali labayithola lengu-399.3 million emalangeni lokuyimali leyatholakala kuhulumende abambisene nalo lusito lwebaka-European Union. Uma ngikhumbula kahle nasifika la stolontsha le project ya Lucip 1 sasisinye lesitolo lesasikhona la namhlanje nasithi siyabala sesibala sengce emakhulwini lamane emabhizinisi lase akhona let alone this classic complex lela emehlweni akho namhlanje le attractwe esiphofaneni but imagic yako konke lokhu imali kumele kube nemali bese letinto tiyendeka. Uma sifika kulendzawo le mali lebeyicirculator la kulendzawo beyincane kakhulu kodwa ekufikeni kwale project nathi imali ngosileta bese setiyangena tiyaqala tiyacirculator esiphofaneni. Balimi baboleka 170 million. Leyo 170 million wasebenta la kuthenga tinto lokufanele sibasebente ngato. Baqhubeka balimi baniketwa igrant ya 399.3 million lebeyiqhamuka kuhulumende na EU. Balimi bebabalelwa ku labakhona la siphofaneni bang 28 labang 15 sebavele bawabhadela ema loans abo. Bese kuthi sebasherile nanema dividends bakhuluma ngetimali letisetulu 196 million loye kuma dividends lokusikhuluma and lama business lawa ane turnover lebalelwa ku 200 million ngeminyaka aphinze uma sibuka ukuthi ema shareholders akhona emenjani ema shareholders la khona la isiphofaneni noma ke ma beneficiaries ayale ku 20,000 webantu laba benefitako kulomsebenzi lo lokusho ukuthi ke wena okunene isiphofaneni kule mali circulator ku le circulator ko la isiphofaneni kude le business labangeke bakhona kuyi attract
ene kuyasijabulisa nalokuva ukuthi nababuka sebatibona bangilo lelidolobha beka kahle ke RA lo ukuthi asende lokulaba kufunako abantu besesiphofaneni ayikho wena kukunene info lendlula ukuthi kwendiwe tifiso tebantu. The will of the people is very important. Konke lokulokwenteka nalesikwendile nebalimi basesiphofaneni besenda lokulaba kufunako while si introduce business, but the business be founded kuma cultures and traditions ale sive sasesiphofaneni. Kulandzela ukuthi lo mcimbi wekuvulwa kwalamahhovisi bewuhlanganiswe nekwetfulwa ngalokusemthethweni kwemakhumbi ema-quantum lamabili enhlangano yelunyawo lwebantfwana investments lathengwa ngayo imali lengu-1.3 million emalangeni ngemali yaka-RDF. Sihlalo welikomidi lalenhlangano umnumzane Vusi Mamba naye wabonga wagangatha emakhosini alelive ngalo lolusito lwalesikhwama saka-RDF lasisungulela kuthuthukisa wona eMaswati velonke. Siyabonga kakhulu silunyawo lwebantfwana sisacela sifuna ukuthi siyogibeta abantwana sisebenza ngemntwana kusuka ekhaya ayesikolweni. Sinenkinga ke lama service sitha ethu ngoba akayithola ipermit yekulayisha abantwana. So ngeke sigijimile ke saya kuhulumende ukuthi uhulumende wengube akasihawukele asiphe lesingakhona kulayisha ngawo abantwana. So siyabonga kakhulu lengingacela kungaba ukuthi kuhulumende wethu labanye bakhona lengaphandle bafuna kusitakala. Siyacela ukuthi sikhwama asichubeke singetelwe ukuze bakhone labanye kusitakala ngoba bobuchopho nje balayishile ticelo lapha etinkundleni kufuna bawusitakala abantu. So siyacela kakhulu siyabonga kakhulu thina silunyawo lebantwana sitawuhamba siyosebenta kati sesiyomcoshe tiko emakhaya. Kwesibili sitawuzama lamakhumbi lawa nje ngeke ashayelwe ngemalunga funa siyoqasha umuntu lo ngaphandle lo ngekho enhlanganweni atositakala naye. Lilunga lephalamende lenkundla yasesiphofaneni umhlonishwa Nomalungelo Simelane umkhokheli uLazwide asabeka yona inkulumo yakhe kulomcimbi wabonga kakhulu uhulumende wembube ngekuthi abasite ngalamahhovisi lathi umgundi asatoba lusito lolukhulu etinkundleni letisihlanu letingaphansi kwalo lubombo subregion. Umhlonishwa Nomalungelo Simelane uthi lapho bekukade kusetshenzelwa khona bese kusiminyaminya. Ndunankulu wami siphofane bantfu labasebenta ngekuvana. Siphofane bantfu labasatiko story sabo. Ndunankulu. Siphofane njengoba ubona namhla sishaya tandla la sikushayela singibambisa ebukhoneni bakho. Sisho mbamba qale ngako Ndunankulu ukubonga kakhulu kulama office lesesime phambi kwawo. Siyathi ukuthi i project noma ke lama office lesime phambi kwawo kanye nelunyawo lwemntwana le namuhla abantu basesiphofaneni bale project elunyawo lwemntwana bathola emakhumbi ngimvile lo sesihlalo wabo atibongela naye. Ngithi angikusho lokho ukuthi siwabonga lama office lamahle besiminyene kakhulu Ndunankulu lapha la suka khona singenile sinawe kuhle esiphofaneni siyakholwa ukuthi sekutawusebenteka kalula. Ngiphinze ngisho Ndunankulu ukuthi ngiyakholwa ngoba umsebenzi wethu sinemalunga eParliament nelitiko lelikhona ukuthi indzawo yonke ithuthuke. Nginako ke ukuthi ngekuhamba kwesikhathi njengoba sekukuhle kanje
siyawugcina inkundla yethu funa lama office kukanye kanye. Ndunankulu ngiphinze ngifake nayi iclinic lesinayo Siphofaneni. Le clinic lesinayo yinzala kakhulu yakatseni. Ndunankulu uma ungafika kungumsombuluko akungeneke esibhedlela kungeneke kujike nekujika. Nyalo iSiphofaneni sesi ne population lenkulu. Ngaleto tizathu Ndunankulu ngithi angikubeke kuwe ukuthi sithe masisendlini yabekwa indzaba yaseSiphofaneni nelitiko langiva masikhulumisa ukuthi seyincane eSiphofaneni sesinebantu labanengi besicela ukuthi lokungenani kusalungiswa konke lokutawenda sigcine sinesibhedlela lesikhulu kodwa kwanyalo lokungenani sifanele sibe naleli gumbi lekubelekela ngoba Ndunankulu nginababili lengibathethe ngemoto yambantu ebusuku sekude indzawo yekubelekela ngoba sibedlela sethu side leligumbi lokungenani sifanele sibe naleli gumbi ngabe thwala ngabe mix eNazarene kunengi ke Ndunankulu lengakabalekeleli lokhanze ukuthi simo sabo sibe bucayi kuleso sikhathi ngile clinic senyanga sekugcineni nginababili bantwana Ndunankulu kulenzaba yekwekuthi kufunza kungabi mahala nebantwana lababili la eSiphofaneni labatibulele nabo mawuthi uyahlola ukuthi kwende njani athi umfana bangicoshe kanengi head teacher wami angijikisa wasuka umfana wa give up ngoba solo bekede batali babo le mali ekutop up lokho sengivele ngililunga leParliament ngaya ngayobafihla labo bantwana labalimele ngale ngode kwekuthi bahlulekile ukuthi control Ndunankulu ngithi ke bengicela ukuthi kulolo hlangothi kufane kusihambele phambili noma ke kushakuteleke kuloko ukuthi nalo livele eMaswati alifike la khona imfundo seyimahala kuto tonke etigaba nekuthi ke Ndunankulu njengoba ubabona bantu beSiphofane bahleti la Ndunankulu silambile ngicela kukusho lokho ngakushiyi silambile eSiphofaneni kakhulu angeke ngifihle Ndunankulu ngiyaye ngibone kulabanye bahlonishwa sebayasho nje ukuthi dinini temakhosi diyavela dibaphi lokho laba leti bapha kona angisho ukuthi kimi ngeke tite Ndunankulu kodwa sengendela nje ukuthi wadi ukuthi bantu baseSiphofaneni njengoba babona bahledi la esiswini akunalutho nabo bangakujabulela ukuthola lokho kudla kwedini intengwenyama budeke nemsebenzi Ndunankulu emathuba emsebenzi awekho mina Ndunankulu mangiphuma ekhaya ngishiya 20 rand pasesihlahla ngishiya 20 rand yonke indlela nami kuyangijabulisa kona ukuthi ibona ngibanike kodwa ngiyobanika kangaphi bekucela nje ngoba namhla sivakashelwe ngoweNdunankulu ukuthi sikubeke konke lokho lokuvisa Siphofane ebhlungu kakhulu sinana indzawo Ndunankulu lefuye etilwane le game reserve yakamsholo lenzawo leyo sifelwe bantu labanengi Ndunankulu mangingabekisa la eSiphofaneni ngile emingcwabeni lemibili kodwa basibo babili naseGilgal uma bekungathi umhlonishwa kakhulume unemphefumulo lelahlekile yashiya tinzanzane ngenza baye kwekuthi le yandzawo le yalecina tilwane sengilesilwane lesimcoka kakhulu Ndunankulu kunalo mphefumulo wemuntu Siphofane ke Siphofane ke Ndunankulu siyacela babe ukuthi njengoba sowunyathele la eSiphofaneni kufane ukubuke nahulumende wethu asibukele siyati kwekuthi kuleli office lami njengemhlonishwa nebahlonishwa labanengi siseta ukukhulumisana sibonisane njengoba vele sibambisana siyindlu kodwa siyacela njengoba Ndunankulu sowufikile singakushiyi ngaphandle lokho ukuthi siyafa kubuhlungu bantu laba bayadzinga ukuthi bathathelwe inqumo letiphuthumako hlonishwa Ndunankulu sengiphetha inkulumo yami Ndunankulu ngicela kuphinze ngibonge ukuthi emathuba anangomgwaco wethu asafikile siyade ukuthi masinyane utawusukuma besicela ke lokuthi kube liqiniso lokuthi ishekise umnikati Ndunankulu uma safikile lamathuba ekusebenta lapha kwegcina ngci ngoba kwakwamkhweli ngithi Ndunankulu wami neproject ya oil kaMkhweli masinyane nje endlini kwathulwa ukuthi itawucala nami ngangikhona ngadibongela
nakhona ndvunankulu besicela ukuthi singakhanzise kunebantu bakhashane lese singabantu bachamukaphi baphindze bachubeke abantu bendzawo babe betela amathuba kanti kufika kwale misebenzi lefana nale iyasita isiveni sikhona sive kuthola lawo mathuba sibambe leyo misebenzi. Indvuna yelitiko letinkhundla kuphathwa kanye nekuthuthukiswa kwato, umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini abeka inkulumo yakhe kulombuthano, wadvumisa kakhulu uhulumende weMbube ngekuthi ente tonke taba tekuthi asonzete lusito lwakhe kuso sive pheceleti i-decentralization. Lathi umlangeni ingwenyama yamthuma hulumende ngemuva kwekuthi kukhalwe kakhulu ngayo esibayeni ngeminyaka wa 2023. Indvuna Sikhumbuzo Dlamini waveta nekuthi hulumende weMbube utochubeka njalo cishe velonke ngalomsebenzi wakhe wekumikisa lusito lwahulumende madvutane naso sive kute kuthi sithole kusitakala masinyane nekuthi singahambi libanga lelidze. Angicale nje ngibonge litiko leka public service mhlonishwa. Ngilibonga ngoba likhonile ukulalela Nkosi lo ukuthi nakakhala eMaswati enzameni service delivery kufuna ukuthi uhulumende wonke mhlonishwa ndvunankulu asukumele eTulu. I-public service mhlonishwa isirenthelela ama-office lesiphasawo lamuhla. Kungako la Siphofaneni ndvunankulu kube kuhle kuye uhulumende lo ukuthi asebenzise le ndlela ecacashe mhlonishwa ukuze kuthi lama services labafuna kubantu bawathole ngesikhathi mhlonishwa. Siyabonga ke kule basigcinile mhlonishwa itolo. Njoba sathi lokuthi kukhona abavele asicashile khona uhulumende. Siyabonga ukuthi basiphethe kahle kulesikhathi esifishane lesitele besinaso nabo. Siphinde sibonge futhi baka MA labathi lamuhla bavuma nakathi uhulumende wayo iMbube ucela ukuthi bamane bamfihle la kulesakhiwo lesisibonako se-First World Mhlonishwa. Mhlonishwa kunematiko lehlukene la njengalokuthi mawufika wathola ithuba lekwahlola mhlonishwa lesinawo la njengalokuthi sitiwe tinkundla sinike umthwalo ukuthi simikise uhulumende kubantu sibambe lamatiko onke ukuthi asonzele lapho kunebantu khona mhlonishwa. Ematiko lesinawo mhlonishwa ndvunankulu sinalo la ka Home Affairs lokungilona vele ligijima impela mhlonishwa lisibambisa ukuthi bantu bathole certificate nako konke labakudzinga kubantu endzabeni tekubhaliswa mhlonishwa. Bakhona baka public works mhlonishwa labanika timvumo tekuhamba emgwaqweni. Ukhona social welfare lophase mhlonishwa DPM, ukhona na finance lapho khona sikhona ukuthi sibhadare nakhona sikubhadarako mhlonishwa. Siyasho ke mhlonishwa ukuthi uhulumende lakuhlelile kulo ukuthi onke lamatiko agcine vele sikakhona ama-service centers mhlonishwa. Nako lapho siphokophelele khona kodwa kwanyalo sisecale ngaloko mhlonishwa. Sesifike emaphethelweni ke aloluhlelo mbukeli sive siyathuthuka lapho khona besikuphathele kwethulwa ngalokusemthethweni kwe-service center lekhona eSiphofaneni eLubonjeni iLubombo Sub-Regional Office leyethulwa ngalokusemthethweni nguye ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Dlamini. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako lapho khona sitawuphindze futhi sive kabanti ngawona lo msebenzi. Bobukela sive siyathuthuka kuso sona sibuko seMaswati eSwatini TV lokuvalelisako nguye umlangeni nokwazi iphumelele wakaDlamini usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.